Riria Esther Marian Kate ararokire gukora bunda ciake ithano itariho ni arakaire aria mariganetie no nao arakora mari ona thina ta uyu wa bunda ciao kuiywo niguo marohire thabari kuma Naroko merekeire githinjiro-ini giki gia Star Brilliant mwena wa Naivasha gwethana na bunda ciao. Ona gutuika ni marambire kugiana na ene githinjiro giki mangikaheo rutha maingire riria maretikiririo ota murithi muge uria oe ruru rwake ni marahotire kumenya bunda ciao iria irari githinjiro-ini giki. Mwene githinjiro arari na ihinda iritu akigeria kumaiguithia ati we ni kureherwo arehagirwo bunda ici akagura na ati akoretwo akigura kuri aria mari na marua ma kuonania nio ene na mari na rutha rwa guciara. Haina shida mwizi ule mtu aliuza bunda mimi sijalipa yeye. Umesikia? Na hiyo ndio mzuri. Mimi sijalipa yeye na kesho asubuhi anaingia hapa lakini sijamwambia ni nini inaendelea. Aikari aya Naroko ni mataririo na makoretwo makigieka kurumirira uici wa bunda uria ukoretwo ugumeire gicigo giki na njira nene. Na tumeibiwa bunda 15. Sasa wakati tumesunguka kutafuta na tukakuja tukaipata hapa. Teseka sana juu ya mapunda, maji tunachota mbali. Sasa tunaenda na mgongo, mtu analete mtungi mmoja na hata itutoshi. Mapunda zetu zimeibiwa sote kwa maboma. Ona kuri oguo mwene githinjiro giki ni anegenetie akiuga ona manginyita aya marehete bunda ici gutiri kinya mangioerwo tondu ni oi magathie maiguanira na athuri metikanirie kunina uhoro ucio. Ifikia hapo Masai hataki mtu wake apelekwe kotini. Anasema mambo yetu tutamaliza kimasai. Sasa hakuna siku tutamaliza waizi. Kumana na kuongerereka gwa ciiko cia uici wa bunda ene bunda makoretwo makihinyiriria ithinjiro ici cia bunda ihingwo makiuga bunda ciao ni iguthira. Handu-ini ha Inooro TV, retwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.